ada ili mimi vunje moyo kuliko aiweke hadi by the way yenyewe hivi hebu tutolea kidogo, naona hapa kuna vitu sana hata kielewe tu kwanza kaje akimeachwa kwa nini umeachwa na wewe kubali kuachika? Kwa nini unangania nini? Ni bura zako usinde hapo ukiturudi umeacha mkipendana tulikuwa tunajua. Mimi mwenyewe niko single, mimi nitakusaidia aje? Ati kwa mke ukipendana hatukuwa na wewe, lakini tunaweza kuhurumia mtu yoyote akoidina ukiachwa achika. Watu wale ukipenda hata kupenda na roho, penda na kichwa, inaingia na kichwa na hata na kichwa unapata mtoto yatima, mvulana wa kazi, ya kitu ya mapenzi hata ina kitabu.